Assalamualaikum урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу Жарнама Кейж каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Бишкек шаарындагы Реом автоунаа базарындабыз. Биз жол жээгиндеги унааларды тартып жатабыз бул чыгарылыштарда. Анда эмесе бүгүн 3 апрель 2021 жыл. Урматтуу мекендештер, сиздер лайктан басып жана жакшы комментарийлерден калтырып коюңуздар. Биз тартууну уланта берели. Мына ушул кызыл түстөгү, гиляс түстөгү Матиз 2 унаасынан баштайлы. Nexia 2 унаасынан дегеним. Жылы 2010 жылкы, коробка механика 2010 жылкы, объем 1.5, басы 195 000 сом экен. Телефон номер 0700 03 23 81. Ассаламу алейкум айке. Машинанын баасы канча болот болушу? 180 000 болот. 180, окончательно 180, Обмен вариатор болобу? Жок, Только наличие. Ички салондор велюр таза экен. Ички салондар. Краска родной. Казактар жок да? Жок, Казактар жок, на ходу дейт, только айдаш керек экен. Кийинки унаа кара түстөгү Матиз 2 унаасы. Абалы жакшы, дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. Жылы 2010 жылкы, пробег 200 000 км жүргөн. Коробка механика, объем 1.5. Базы канча дейт? 180 000 сом. Телефон номер 0700 6 40 48 98. Ассаламу алейкум айке. Машинанын баасы канча болот болушу? 170. Обмен вариант болобу? Только наличка. Болжу 170 000 сом, ички салондор велюр, сол руль, коробка механика, түсү кара түстө. Кийинки Матиз унаасы серебристый түстө, абалы жакшы экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Матиз 2 Кореядан келген. 2004 жылкы, коробка автомат, объем 0.8. Басы 190 000 сом. Телефон номер 0709 45 26 55. Коробка автомат. Ички салондор күрөң түстөгү кожин салон. Биз тетиги Mazda унаасынан баштап бул жакта өзөй тартабыз азыр. Mazda унаасы ак түстө. Дөңгөлөктөрү кышкы. 70 000 сом экен баасы. Телефон номер 0500 33 55 71. Жарнама Кейжи. Азыр жарым саатта чыгат. Окончательно канча деп атасыздар баасын? Окончательно 55. Окончательно 55. Срочно. Өтө срочно сашылып сатылат экен. Эч жеринде косяк жок да? Жок. На ходу. Только айдаш керек экен. Ички салондор велюр. Кийинки унаа Ford унаасы. Кара түстө Ford Focus. Жылы 2003 жылкы, объем 1.8. Коробка механика, басы 150 000 сом. Телефон номер 0501 54 26 26. Шу номерге чалып байланышсаңыздар болот. Кийинки унаа Toyota Estima унаасы. 2002 жылкы, расход 10-12, объем 3, басы $5200. Телефон номер 0777 07 11 74. Серебристый түстө, оң руль. Кийинки унаа Subaru Legacy унаасы. Subaru. Пробег 300 000 км жүрүптүр. 2004 жылкы. Бензин дейт. Басы $4100. Телефон номер 0504 33
64 срочно сатылады дейді. Дөңгелектер қышқы. Кейінгі күні Toyota унасы. Коробка автомат Toyota Corolla 2000 жылғы. Объем 1.6. Бағасы $2900. Телефон номері 0709 16 74 48. Артынан да тартып қойды. Кейінгі күні Subaru Legacy B4 унасы. Бұл уналар 170 мыңдан 100 ушул авалдағылар 170 мыңдан 250 мыңға чейин болады. Дөңгелектер қышқы. Жылы 2000 жылғы. Басы 245 мың сом екен. Телефон номері 0705 69 37 23. Дөңгелектер Титан дискалары. Ассаламалейкум айке. Машинаның базы қанша болады окончательно? 230 мың. Обмен варианттар болады? Бар. Обмен варианттар бар. Кейінгі күні Audi 80 унасы, объем 1.8. Расход Audi 89 жылғы екен, жылы. Коробка механика, объем 1.8. Телефон номері 0 707 47 56 45. Басы $13.500 болады екен. 13.500 жоқ. 135 мың сом болады екен. Долларын сұратын жарық болса долларды оқып алыппыз. Кейінгі күні Mazda 626 унасы. Жылы 88 жылғы, объем 2. Басы 200 мың сом болады ұқшет. Телефон номері 0550 81 29 03. 200 мың сом болады екен. Кейінгі күні Жигули унасы. Жигули 07. Пробег 370 мың километр жүрген. 2009 жылғы, объем 1.6, басы 120 мың сом. Телефон номері 0509 24 35 24. Кейінгі күні Volkswagen Golf унасы. Ассаламалейкум. Машина базы қанша болады окончательно? 110. 110. Электропакет. Объем 1.3 екен, да? Телефон номері 0708 71 қанша? 59 11. 94. Аяғы 94-та. Номеріңізде қанша? 78 0708 77 77 59 59 11. Маркермен жақсы көрінді қалдыр. Казактары жоқ та? Жоқ, ештеке. Окончательно қаншада отырсыздар? 110 қойырам болады. 110 береді екен. Кейінгі күні Honda Odyssey унасы. Капот толмаштырыш керек өшет. Краскалар берілер жарылып кетті. Телефон номері 0776 85 06 12. Қылышбек дейді. Олынан арзан қалай берсе керек. Кейінгі күні Nissan Sefiro унасы.
Екі мыңыншы жылғы коробка автомат. Объем 2. Басы жазылып отыр. Ассаламу алейкум еке. Басы қанша болады қанша тіліне? Sizden sırap görmüş mü? Nasıl kızıp koydum? Жоқ эми биз YouTube'га тартып атабыз да, элдер көрүп. Bazı bir 200 kölgelse belki. 200-ге бересиздер да? Объем варианттар болобу? Алмашууга. Ne? Эми кимдир бирөө ушундай машина бар деп калса, алмашууга болот да. Görüyoruz. Алмашууга сүйлөшсө болот. Kalas gidiyoruz. Аркасында тартып койду. Оң руль экен. Сиденьялары кожаный салон экен. А канча тилине канча деп атасыздар ошондо? 200'e vereyim de 200'ге берейин деп атат экен. Телефон номериңиздер жазылган, а? Жазылган. Көрүнбөй калыптыр. Телефон номериңиздерди айтып коесуздарбы? Telefon numarası 0500 0500 42 63 22. 42 63 22. Мына ушул номерге чалсаңыздар, Nissan Sefro бар экен 200 000 сомго. Элбайга жакшы сатып алыңыздар. Allah razı olsun. Кийинки уна Nexia 1 унасы кызыл түстө. Коробка механика, жылы 2004 жылкы. Пробег 220 000 км жүргөн. Басы 130 000 сом экен. Телефон номери 0500 17 04 18. Ички салондар велюр, сол руль. Кийинки уна Lada унасы. Абалы жакшы экен. Дөңгөлөктөрү кышкы, дискалар титан. Lada 2115 дейт. 2005 жылкы коробка механика. Объем 1.5. Басы 130 000 сом. Телефон номери 0500 17 77 50. Ички салондар велюр таза, сол руль. Honda Odyssey унасы. Тартпай эле койдойт. Кийинки уна Nexia 1 унасы. 2007 жылкы пробег. 180 000 км окшойт. Жакшы көрүнбөй калыптыр. Коробка механика, объем 1.6, расход 7.8. Басы 125 000 сом экен. Телефон номери 0500 17 04 18. Кийинки уна Matiz унасы. Бул Matizди коюп эле кетип калды эси. Урматтуу бекедештер, сөз түтү видеого лайк басып, жана комментарий жазганды унутпаңыздар. Биз дагы жолдун жээгиндеги унааларды улантып кете бермекчибиз.